Union Minister Karbi Anglong Aphan Tharve Kemen Paklo Jibon Purat Cholang Prongamat Chupon Tudet. Hemprek nang bibetik ke Greater Nagalim Chakroidun Tekte Pusikesi Atumpen ke Hang Pado. Langhin constituency arlo Jaipong Hawaralong se Kachilangahem asai ke oi. Kardom Hilikarbi Birta Thanbang Samidurmi BP Onarjikta Birtang Tonpen Member of Parliament Kilignang Tebok Ong Karbi Anglong Arlo Union Minister State Minister Atumetang Asong Kachapahai Jiaphan Nangkesun Panglum Tetanglo Pre ni Paitom Kep Arni Ada Porpai Krehenia Porpen Dipu Joycing Doloy Auditorium Hall along Union Law and Justice Lapen Information and Technology Minister Nang Humri गरीबों के साथ जुड़कर आम आदमी के साथ जुड़कर उनके विकास की बात Mayalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Ahin Pen Karbi Anglong Lapen di Mahasaw Aphan Article 244A Nang Pinangji Direct funding lapen Karbi Anglong along Rikit Hitan Ajok Dihinamu nang Pabad nang Jipura Lamthe Jaipon During his visit to the local Karbi Anglong public meeting and then by LK Ji during his visit to Kheroni public meeting Karbi Anglong. Therefore sir, on behalf of the Hill district of Assam appeal to you to use your standing ability exercise, influence our government to implement Article 244A of the Indian Constitution. Lapen Union Minister Ravi Shankar Prasad Arideng Pinpur Alo Pachirdun Bonta Karbi Anglong Lapen di Mahasaw Arada Panding Duk Memealam Abangke Union Minister Prasad Ahin Pen Karbi Anglong Aphan Thang Akime Kaning Jetekang Ave Karbi Anglong Lapen di Mahasaw Arada Tum Kachong Hong Prong Tharve Kemen Tekang Juma Pu Tekang KC Delhi An Chapon to that चल रही है इसलिए वो लोग इंटरलोकेटर लोग बातचीत कर रहे हैं तो बीजेपी की तरफ से एक गुड पीसफुल रास्ता की ओर बातचीत चल रही है उस बात को कंक्लूड होगी सर व्हाट अबाउट द आर्टिकल 244A सर वो राजनाथ सिंह जी भी बोले थे सर प्लीज सर व्हाट अबाउट द आर्टिकल 244A सर आप लोग का सरकार आएंगे तो 244 वो इंप्लीमेंट करेंगे लेकिन अभी सत्ता में आप लोग का सरकार है तो इसमें क्या इस पर हम लोग चर्चा करेंगे ये मैंने बताया आपने देखा होगा प्रदेश के मुख्यमंत्री से केंद्रीय Dipurong Supialong Union Minister Kewang Arni Pachaton Dunsi Karbi Student Association Ahin Pen Armu Chejeng Padupon KSA Ahin Pen Chabatir Piponsi Pray ni Paitom Kep Arni Anarlo Porpai Isia Porma Lompen KSA Metang Asai Hempen Karbi Anglong Deputy Commissioner Asai Hem Alongan Arni Arve Charsi Lunpen Armu Chejeng Asai Dengpon Joycing Doloy Auditorium Hall along Union Minister Ravi Shankar Prasad Kewang Arni Lethosi KSA Commission Summit Kitchen Songpa Bangkolo Alam Purnagalina Putat Project Rapen Alang itu Article 244A implementation kali kita potsi alang tu non anstame ni kang sanksi di praklansi pini lang so ame thang asai hem alang pe Bharatiya Janata Party Karbi Anglong District Committee asai hem alang college panalang itu proses bang Stefan Teron pe ni Songpa Karbi India Prime Minister Narendra Modi Aphan Panongsi Hauraghat SDO Jyotirmoy Daimari Arideng Pinpur Alo Pachirdam Narendra Modi, Prime Minister of India, New Delhi, Alamibasi, itu pilihlah. So ni alam putra. Hey, isi bangga inclusion of Karbi Anglong and NCL, so long le. Nagalim mana so keparlu lah sebagai itu foto lah bangga cekoi ini. So lama, ni alam bangga itu mana tu orang tu foto nanti biar sambil mana delay. Pinpur Alo along Karbi Anglong Lapen di Mahasaw Aphan Indian Constitution Arona Teng Pen Article 244A Nang Pinangji Lapen India Sarkar Pen NSCN IM Atum Angbong Lamdon Kachatok Greater Nagalim Aputhak Chedondun Tekte Pusi Pinpur Alo along Jongpon Laso Hut KSA Mai Pubijoy Bay Pen Kaning Jepon Atengke Karbi Anglong Aphan Greater Nagalim along Nang Parlo Pon Pria Prang Hemprek Nang Pidet Hapusi Ningje Artinya sunguin pen itu ledak ke penuh. Ini adalah ledak proses punya disupis. Pen lapen mate. Narendra Modi pun itu macam lebaran nam samison dulu. Ini lama lalu isi bangke. Nagali belum lagi itu non sentral lapen ini senai
yang menasbut tos itu kalau bang tos nong karbiang nong kita nong le keparlu purman itu ivi cirot kup kami lah bang kau ini apa ni so ni lambang lalu implementation of article 244 lah bang so isu bang state government lah penjung central government lah bang itu non delay teknis klaim majone nil tumbang lah bang so ikipi perek kalau bang so itu ndak cesongo artinya nanggalin menyong lang yo se tunai pute ilu tumbang autonomous state kalau bang so kipanong bang government of India bang implementation lah bang na kurivek lah artinya autonomous state jong sinapi itu pute Assam government na central government na bang lalu itu bang itu protection ji itu mungkin land rights kan do cultural rights do apa rights do halas rights protection bang saya itu mukado protection on it Assam government na bang central government to sue nanya this makes sure that Karbiang pe kali menong ke perlu la bang latung dulu mar latung itu atos mo latung itu agreement bang rat anu expose nai rat anu expose nai la bang ke ana itu anti people agreement bang kali jat nanji la bang ke welfare of the people of the Karbiang long MC thala la bang Langhin pen kilometer crepe hosto se kahelo Jaipong hawara long okpran kachilang ahem ningkan crepe hosto se aprang penta doctor nurse lapencha kumaradum amina asai kachiklem damwang vedet ajok Jaipong arad mesen okpran kachilang adim avedet lupusi rat atum pen klardak lamte pachini Labang sose kachilang ahem along me lang lapen kapre kenang solason lapen josemet pen ke doa dim mate quarter hai hui awi ki ripon tu penan parta Akim ya hem ki kim kirang pon tu Japan sai kideng pon pe derajok Jokomaratum ki dodim anta avidetlo hum krehni aquatar hemalong bi phak chainong ki dodim asonsi mandetlo lapen ingnam pia sonsi non ke pamandetlo Jaipong arat mesen ok pran ka chilang abar sai ka vedet ajok ong dung aratatum ka siksak lapen katora chak nang rinti lopusi ratatum ningje pon rinti lapen non ki do bom parivartan BJP Karbiang Long Autonomous Council ratcharia songja pola pena songja piatuma phan mesen pen Jaipong arat ok pran ka chilang abar sai phan RDN pon serak nang ji pusi ong dung aratatum chuning ripon rinti Hauraghat Shankardeva Vidya Niketan along Pre Inkora Nerkep Lapen Inkora Sirkep Arni Lun Kilun Asake Padupon Bharat Sarkar Jutangasai Kamlapen Bharati Sanskriti Siksha Sansthapen Kipado Lun Lapen Arjan Kihase Kyalong Harakhat Angkang School Humner Kepen Bang Pharo Hini Rabang Pokemra Hini Ausomar Lun Kilun Aseke Endun Sangit Jyotia Man Kilong Alun Sepi Joymuti Narjari Lapen Arya Sangho Tumsi Kithurmi Ausomar Tumapan Lun Kitana Seke Thanpon Karbi Anglong জিলাত 4টা কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিব ওলাইছো তাৰে প্ৰথম কৰ্মশালা যোৱা 28 অক্টোবৰ আৰু 29 অক্টোবৰ দুদিনীয়া কৰ্মশালা শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন হাওৰাঘাটত অনুষ্ঠিত হৈছে এই শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনত চিত্ৰকলা আৰু সংগীতৰ ওপৰত বিশেষ কৰ্মশালা হৈছে কৰ্মশালাটি ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয় ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত সংস্কৃতি ভাৰতীয় সংস্কৃতি সংৰক্ষণ সংৰক্ষণ উত্থান হেতুৰ কাৰণে এই ভাৰতীয় দৰ্শনত এই অনুষ্ঠানটি পাতা হৈছে Berita Bangala pon se Kangton pon iglo lang impom thakat news channel domi thakme kurwang tu